米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。不哈登古法鲁做阿米罕罕都担少，敞开心胸接待人。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚都苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以sakatusa a rai-rai, tusa pulo siwa at sifang, sakaturu at tusir, suarsa. Uya kalahongtian ni hijikia a mihtsaan sakatsitsay a fulali, fawahan ningra ku fawahan no pitaongan saan. 历代志下第29章第3节说，西西家作王那年的第1月，他重新把圣殿的门开了。萨利嘎嘎奥，乌尼嘎杜米人诺旧盖伊，乌萨嘎法那奥诺担老都雅埃耶拉多，萨嘎嘎乌那伊法鲁做爱啊乌拉吉达乌萨利嘎嘎阿米罕罕都担老，都萨嘎哈比那奥诺担老都尼嘎。Awa ai ko tulas no ulah no kawas。教会的设立是为了让人认识福音，所以我们应当要以爱心待人，让众人认识上帝无尽的慈爱。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，布哈登古法鲁作尼安。Ta usulinay ko falutur ato unay falutur ay ulah kami ami ham to cima at damlaw. Ta pakay ni nga ayay awayway nuniyam. Paka hapinangaw ko damlamlaw to nika tatamaan no siniata at ulah no miso. 主啊，愿你开启我们的心，使我们甘心乐意诚恳地接待任何人，让众人因为我们的良善言行得以认识你的慈爱与恩典。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。